y'Imana kuri ubona natwe unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushishikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye bamwambere ugerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bishenge bigere kuri hashoboka kanda like ndetse twanasangira ijambo hasi muri section ya comment. Ngo ikaze nyuma dufatane ikiganza ku kindi mwerekeze mu makuru avugwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo intumwa za Leta ya Kongo niza M23 basinye amasezerano y'amahoro Idoha ndetse no muri Washington umutuzo ntuhagaruka muri Kongo. Kuva kwa gatandatu hasinywe amasezerano hashize amasaha make gusa hatangira kumvikana imirwano ikaze ayitwa Iwalungu ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba byibashijweho byinshi cyane, ariko hari ikindi kidasanzwe cyagaragaye itangazamakuru ryandikira imbere mu gihugu muri Kongo. Nirivuga ko ari imirwano cyangwa se intambara iri hagati ya FARDC na M23, ahubwo rivuga ko ari imirwano yahuje M23 na Wazalendo. No kuvuga ko ari abaturage bitwaje intwaro bavuga ko barwanira kwibohora. Ese ibi bivuze iki? Kuki Leta ya Kongo igaragara nk'iri mu biganiro ariko ku rundi ruhande igakomeza imirwano? Ese ntibishobora kuba uburyo bwo kongera kwigarurira ibice byo kamwe na M23 mu buryo bw'amayeri? Mu kiganiro turasesengura ibimenyetso byihishe inyuma y'amasezerano y'amahoro, tunagaruke ku nyito nshya y'intambara iri kuvugwa ndetse n'icyo abasesenguzi babivugaho mu rugamba rwo kugarura amahoro arambye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Njye mujye kubona muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa nguhaye ikaze. Ihuriro AFC M23 na Leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kuri yo gatandatu bashyize umukono ku masezerano agena amahame yibanze mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara impande zombi zimaze imyaka irenga 3 zirwana mu umuhango wo gushyira umukono ku nyandiko y'aya masezerano wayobowe n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari Dr Mohammed bin Abdelaziz bin Saleh Al Khulaifi. Ku ruhande rwa Leta ya Kongo yanegariwe na Sumbusita Mambo usanzwe ari intumwa ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ishinzwe gahunda y'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda. Mu gihe rwa AFC M23 bari bahagarariwe n'umunyamabanga uhoraho wabo Benjamin Mbonimpa. N'amasezerano yagezweho nyuma y'amezi 3 AFC M23 na Kinshasa bari mu biganiro ku buhuza bwa Katari. Ibiganiro by'impande zombi kandi bimaze igihe bikurikiranwa hafi na Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse amakuru avuga ko zimaze iminsi zotsa impande zombi igitutu kugira ngo zibashe kugera ku bwumvikane. Mu bitabira ibiganiro kandi harimo umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika yitwa Masade Bolos. Aho icyo wahita wibaza ni ibiki nyirizina AFC M23 na Leta Kinshasa bemeranijeho. Inyandiko y'amahame yibanze impande zombi zasinye kuri uyu wa gatandatu twaboneye kopi ivuga ko Kinshasa na M23 bombi bemera ko inzira y'amahoro yonyine ariyo ishobora gutanga umuti w'ikibazo. Mu byo impande zombi zemeranije hariho kubaha agahenge gahoraho gakubiyemo guhagarika ibitero byo mu kirere, ku butaka, mu nyanja no mu biyaga, gushyira iherezo mu icengeza amatwara ryose rigamije urwango ndetse no kwirinda gufata uduce dushya ku mbaraga. Izi mpande zombi kandi zemanije kandi gushyiraho urwego ruzakurikirana iyubahirizwa ry'agahenge ruzaba rurimo MONUSCO n'inzego z'akarere mu gihe byaba ngombwa. Hari kandi gushyiraho ingamba zo kurema icyizere zirimo gushyiraho urundi rwego rwo kurekura imfungwa zifite aho zihuriye n'impande zombi bikazakorwa ku bufatanye bwa komite mpuzamahanga ya Croix Rouge. Mu byemejwe kandi harimo ko Leta Kongo igomba gusubirana ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo itakigenzura, gusa ko bizagenda kose bikazasobanurwa neza amasezerano y'amahoro impande zombi zizasinyana mu minsi iri imbere. Iki nuko Kinshasa na AFC M23 bigomba kujyana ibiganiro mu rwego rwo gucyura mu cyubahiro impunzi n'abavuye mu byabo. Ibizakorwa ku bufatanye n'ibihugu izi mpunzi zahungiyemo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe gucyura impunzi HCR. Ubiteganijwe ko impande zombi zigomba kuba zashyize mu bikorwa ibyo ziyemeje bitareze kuyagwa 29 Nyakanga mbere yo gutangira ibiganiro bitaziguye biganisha ku masezerano y'amahoro bitarenze ku ya 8 Ikanama muri uyu mwaka turimo. Nta gihindutse aya masezerano y'amahoro azasinywa ku 18 Kanama muri uyu mwaka turimo 2025. Guverinoma y'u Rwanda isanzwe ishinjwa ko ari ifasha umutwe M23 yagize igitangaza nyuma y'ibiganiro byasinywe hagati ya
Leta ya Kongo n'abarwanyi ba AFC M23 yatangaje ko yishimiye isinywa ry'inyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro ihuriro AFC M23 yasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane yavuze ko iri sinya ritanga icyizere cyo kugera ku muti w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kugarura amahoro mu karere. Kinshasa yasinyanye na AFC M23 inyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro nyuma y'igera ku kwezi isinyanye n'u Rwanda amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono i Washington DC muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Mu gihe impande zombi zishyamiranye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu biganiro ndetse zasinya amasezerano, imirwano yongeye kubura ahitwa Iwalungu. Imirwano ikaze hagati ya Wazalendo na AFC M23 yabaye nyuma yo gusinya amasezerano umunsi umwe gusa nyuma yo gushyira umukono ku masezerano mu buryo bwihariye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23. Imirwano ikaze yadutse ku cyumweru tariki 20 Nyakanga muri mwaka turimo hagati y'inyeshyamba za M23 na Wazalendo kuri axe ya Businga Kanjabi Munganzo ni muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano biravuga ko yahagaritse ibikorwa byose mu midugudu ya Grupoma ya Nyangezi n'ayitwa Kalongo. Isoko ryaho muri Businga ubusanzwe riba ryakubise ryuzuye ku cyumweru, nta muntu n'umwe warangwagwa muri iri soko. Abatuye muri aka gace vuga ko amaduka yari yafunzwe, imihanda yari irimo ubusa kandi abaturage barafite ubwoba bwinshi cyane nk'uko bitangazwa na radio Okapi dukesha iyi nkuru. Iyi mirwano yadutse mu gihe benshi mu bagize societe civile baramaze kuvuza induru bamagana ingufu zigaragara ngo AFC M23 yarundaga mu gace ka Nyangezi. Nuko amakuru aturuka muri ako gace bitangaza abaturage ba Bwenda n'ayitwa Muhono bahatuye kuguma mu ngo zabo kubera imirwano ikaze. Ese ibi bivuze iki kuba hari amasezerano asinywa ariko imirwano igakomeza? Ibi bigaragaza ikinyuranyo gikomeye hagati y'amagambo n'ibikorwa iyo impande zishyamiranye zishyira umukono ku masezerano yo guhagarika imirwano ariko imirwano igakomeza. Bivuga ko hari amasezerano ahari ariko hari n'uruhande rumwe rutashyigikiye. Ibi rero bikaba byagorana kugira ngo amasezerano ashyirwe mu bikorwa. Igihugu cyangwa se umutwe twaje intwaro iyo basinye amasezerano bishobora kutubahiriza kubera kutizerana hagati y'impande zombi. Ukuri intambara yo muri Kongo hari igihe abayobozi basinye amasezerano ariko abari ku rugamba ntibamenyeshwe cyangwa bemera ibijyanye n'amasezerano yasimwe n'abayobozi. Ibi biba iyo hari umutwe utemeranije n'impinduka cyangwa ufite ibyo ushaka kugeraho binyuze mu ntambara. Hari impande zishobora gusinya mu rwego rwo kubona icyizere cyangwa se guhosha igitutu cy'amahanga ariko zigakomeza kurwana kugira ngo zinjize izindi mbaraga mu biganiro. Muri make amasezerano adakurikirwa n'ubushake bwa politiki n'igenzura ku barwanyi ku rugamba ntacyo ageraho. Aha wakibaza ikindi kibazo, ese kuki aya makujyanye n'imirwano asa n'ayahinduriwe inyito aho kugira ngo bavuge ko harwana ingabo za Leta ya Kongo arizo FARDC n'abarwanyi ba M23 bikavuga ko hari kurwana Wazalendo na M23 gusa? Ibi bifite impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere hari kugaragaza ko abaturage bo ubwabo binjiye mu ntambara bagamije kubohora igihugu cyabo. Izina Wazalendo bisobanuye apatriot yatangiye gukoreshwa cyane kuva igisirikare cya Kongo cyangwa n'abarwanyi ba M23 bamwe mu bice bagenzuraga muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Iki gihe nibwo abaturage batangiye kwifatanya n'ingabo za FARDC mu kurwanya M23. Ibivuze ko intambara itakiri ya Leta gusa ahubwo harimo n'abaturage bafashe intwaro. Impamvu ya kabiri nuko kubera ko FARDC iki gisirikare cya Leta Kongo cyugajwe n'ibibazo uruhuri. Haraho ingabo za Leta arizo FARDC zitari zihagaze neza kubera ibibazo byinshi birimo ruswa, ubushomeri ndetse n'ibibazo by'imiyoborere idahwitse, bituma Wazalendo yinjira mu ntambara ku buryo bweruye nk'abaturage barwanira kongera kwibohora. Impamvu ya gatatu ni politiki yo kwerekana ko igihugu n'abaturage bahagurukiye kurwanya umwanzi wabo. Uyu nta wundi ni M23. Kuvuga ko ari Wazalendo barwana M23 bishaka kugaragaza ko iyi ntambara ihuje abaturage n'umwanzi si igihugu gusa. Indi mpamvu hari no kwihisha inyuma ya Wazalendo mu rwego rwa diplomasi. Hari aho biba intwaro ya diplomasi aho Leta igaragaza ko ari abaturage birwanaho kugira ngo itavugwaho ko ariyo yisha amasezerano yo guhagarika imirwano. Ese abasesenguzi bavuga iki ko kugarura amahoro no kurangiza intambara muri Kongo? Abasesenguzi benshi bafite ibitekerezo bihuriyeho n'ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere, iyi ntambara n'izarangira adakemuwe impamvu nyamukuru ziyitera. Ikibazo cy'ubwene gihugu, ubutaka, umutungo kamere n'umutekano nibyo bitera iyi ntambara. Kugira ibiganiro gusa bitavuga ku mpamvu zitera intambara ibi ntago bihagije. Indi mpamvu igaragazwa n'abasesenguzi, ubwumvikane bw'akarere bufatwa nk'ikintu cy'ingenzi cyane kurusha amagambo. Amahoro muri Kongo horashingiye ku mibanire y'ibihugu by'ibituranyi nk'u Rwanda, Uganda, Uburundi ndetse na Angola.
abasesenguzi bavuga ko hadakenewe gusa amasezerano y'ubutaka ahubwo hakenewe ubwumvikane bw'ibihugu by'akarere ku byerekeye umutekano. Aba basesenguzi bagaragaza ko amasezerano atari mu bushake nyabwo ntacyo yageraho. Bakomeza bagaragaza ko amahoro arambye muri Kongo azagerwaho uko habayeho guhuza kw'ibihugu by'akarere, gukemura ibibazo by'ubwenegihugu, ubutaka ndetse n'ubukungu. Uyu ni umusozi wacu w'iyi nkuru, reka ngushimire cyane wo banatwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'ayo nakagaruka. Shalom.